se na Pink ili kod one... Le, kiš. Evo sad sam blizu. Evo. Jesi vatio ovo sad i Peđa? Ne, Peđa tamo, evo sad je. Evo, sad opet vrati nazad. Dobro, ovdje, a? Pa kad budem bio u Beogradu, da to Peđi pošaljem. Idi. Yes. Sad ovako isto tamo isto. Ne nisi snimio. Evo, kreni se. Bravo.